Sa nama u studiju profesor Ljubodrag Savić. Dobro jutro, dobrodošli profesore. Dobro jutro, hvala lepo. Profesore, u skupštinskoj raspravi je budžet za iduću godinu i oko to. Međutim, kad gledamo svađe, niko o budžetu i ne razgovara. Obično neki analitičari na televizijama, ali u skupštini se o tome ne govori. Pa, nažalost, Skupština je postala arena gde se govori o svemu, a manje se govori ili najmanje se govori o onome o čemu bi trebalo da se razgovara o Skupštini. Ali to nije počelo danas. Nažalost, to je počelo od nastanka višestranačja u Srbiji. Sad na građanima ostane da... Obično nisu atraktivne teme ekonomije. To su stručne stvari i o tome niko ne razgovara, osim kad vidimo posljedice raznih mera tokom ovih decenija. Pa jesu atraktivne ekonomske teme, od toga se zapravo živi. Samo je problem ko zapravo nas predstavlja u Skupštini. Da li ti ljudi koji su danas u Skupštini, većine njih, da li uopšte mogu na kvalifikovan način da razmišljaju, razgovaraju o temama i da upućuju one prave primedbe od kojih nam život zavisi. Mislim da se sve pretvorilo u jednu političku arenu. Mi smo na kraju krajeva taoci političkih partija, gde se u stvari razmišlja o lokalnim izborima i o nekim, ajde da kažemo, najavljenim, odnosno opozicija najavljuje izbore sljedeće godine, a manje se razmišlja o tome da li je budžet realno skrojen, da li je možda moglo drugačije, šta nas čeka, šta još moramo da uradimo, da li je ova vlada u ekonomskom smislu na pravom kursu ili nije. Znači o tome uglavnom ljudi ne govore, više se govori o nekim stvarima koje su kao jedna politička arena u kome čak juče sam video nešto što je bilo vrlo ružno, verovatno je to prihvatljivo. Niko više nikog tamo ne sluša. Tamo se čuje galama, buka, pa šta može običan građanin nego da okrene drugi kanal? Ali imamo situaciju da je posle dužeg vremena imamo privredni rast 4,5% je sada. Može i zbog ovih mera koje je Kosovo uvelo Srbiji i zbog raznih situacija i da padne do 4,2, ali to je veliki rast. Mi smo priželjkivali dugo taj rast. To je rast koji garantuje napredak. Ali teško je da mi to obezbedimo. Već za iduću godinu se najavljuje da će to biti 1% manje, oko 3 nešto. Teško je to ostvariti. Da, ove godine smo imali, ova godina na prethodnu godinu. Rodna godina. I niska baza. Prethodne godine je bila niska stopa, onda nije neki naročit problem ostvariti visok rast. Teško je održati taj rast. Ja prosto moram da podsjetim na nekoliko stvari. Jedan, rekao bih, prilično veliki broj ljudi u svetu predviđa da će svet opet ući u jednu ozbiljnu recesiju. Ne, govori se da nije sa krizama završeno, da će ova kriza svetska koja dođe biti možda još razornija. Tako je. Sa katastrofalnim... Kada će to da se desi, ali šta ja hoću da kažem? Srpska ekonomija je prilično ranjiva ekonomija i ništa tu nije čudno. Nije to na stabilnim osnovama. Nismo, pre svega, značajan deo, najveći deo tog rasta se ostvaruje zahvaljujući izvozu i zahvaljujući investicijama koju s pomoć vlade Srbije donose strani investitori. Ako se podsjetimo 2008. 2009. godine, prvi koji su otišli kada je počela ekonomska kriza iz ovih zemalja Istočne Evrope koje su postale članice Europske unije nedavno, su upravo bili strani investitori. Ja se sjećam, mislim da je bio francuski predsjednik Hollande koji je rekao, pa čekajte, ne očekujete valjda da zatvorimo radna mesta u Francuskoj. Pa potpuno je prirodno da zatvorimo radna mesta u Rumuniji. I to je nešto što mi moramo da znamo, da nam je to s jedne strane neophodno. Mi se tada sećamo kad je izbila ta svjetska kriza, iako je ona ovako dočekana kod nas, da je to naša razvojna šansa. Govorilo se, eto, mi smo stalno u krizi, mi ćemo najbolje da se snađemo. A onda je tadašnji predsjednik Boris Tadić, Mlađan Dinkić, morali su da idu na jedan sastanak stranih bankara, gde su oni molili strane banke da ne povuku sredstva. Jer u tom času, pošto domaće banke već bile propale, mi smo bili u situaciji da Srbija bukvalno propadne. I oni su molili pod bilo kojim uslovima, i tad su stvoreni ne kamate koje naša privreda nije mogla da prati. I ono što nije propalo za vreme ratova, sankcija, užasa, tad je sve propalo i zatvoreno. Da, pa ja govorim o sličnoj situaciji, o sličnom scenariju. Dakle, prvi koji beže sa broda su strani investitori, jer oni u stvari se povlače sa nekog nesigurnog terena. A potpuno je jasno da ekonomska kriza uvijek pogodi najviše one koji su najslabiji. I tu činjenicu treba imati u vidu. Ove godine rezultati su, rekao bih, posle dužeg vremena prilično dobri.
po većini pokazatelja to je dobra situacija. Ali opet ne mogu da kažem, a da ne podsjetim zapravo, nije nama dovoljno jedne godine da imamo stopu rasta 4,5%. Nije, praktično, posle dužeg vremena u regionu sada stojimo najbolje. Mi smo sanjali ovaj rezultat i to iz godine u godinu kad nismo ni izbliza ostvarivali takve rezultate. Kad se govorilo kako Rumunija napreduje, kako Bugarska. A Rumunija dalje ima više stopu rasta u Srbiji. Ali dobro, to je to. Sada, ove godine. Da, samo za razliku od nas, Rumuni imaju 10-godišnji prosjek iznad 5%. To je velika razlika. To znači da će oni za 14 godina udvostručiti svoj BDP. A mi imamo jedno ipak ciklično kretanje, što mislim nije neočekivano. Ja sam na početku rekao, mi smo ipak jedna dosta ranjiva ekonomija sa mnogo problema. Mi smo, na primjer, tek 2016. godine prevazišli nivo BDP-a iz 2008. godine. Znači, 8 godina nam je trebalo da dođemo tamo gde smo bili 2008. godine. Jeste. To dovoljno u stvari govori jasno o karakteru srpske ekonomije. Ja nisam nerealan čovjek da očekujem da možemo preko noći da ostvarimo rezultate. To je veoma teško. U jednoj zemlji koja ima mnogo problema, a mi nemamo samo ekonomske probleme. Mi imamo naglašene političke probleme koji nas prosatiru. Koliko mere od 100% Kosova prema Srbiji, to je jedna taksa, na Kosovu smo imali prirodnu razmenu, izvoz oko 400, možda i 700, mi ne znamo koliko je to u legalnim tokovima, koliko je u sivoj ekonomiji. Koliko može to da osjeti? Koliki su posljedice? Može ove godine, eventualno sljedeće godine. Jer uvijek će ljudi naći načina kako će da zaobiđu sankcije, odnosno ovo visoke carinske stope. Ovo je dorado za švercere. Ili s druge strane da se prilagode da nađu druga tržišta. Ja moram da podsjetim da je na ovim prostorima... To je dosta teško, je li da? Pa nije. Nije ako imate kvalitetan proizvod. Ali ako imate proizvod koji neće niko da vam kupi, nego samo oni koji moraju iz nekih razloga, onda je teško. Ja moram da podsjetim da prvi na ovim prostorima sankcije uveo Slobodan Milošević 1991. godine prema Sloveniji. Za slovenačku robu. Jeste. I šta se zapravo desilo? Tada su Slovenci prodavali veš mašine na srpskom tržištu za 600 maraka. Kada su uvedene sankcije, oni su te mašine mogli da prodaju na austrijskom tržištu za 350 maraka. I oni su zaista te godine izgubili veliki novac. Ali su Slovenci vrlo brzo prilagodili. Te veš mašine, bela tehnika, znači mogla je 600 maraka u Srbiji i 300 Pa jeste, zato što je loš kvalitet mašine bio. To je bio kvalitet za srpsko tržište. U Austriji ste imali već neku napredniju generaciju koja... I ovo niko nije htio da kupi ozbiljan kupus. Imaju i Bosch i Siemens. Tako je. Ali su se Slovenci za godinu, dve prilagodili i počeli da izvoze više u Austriju, odnosno u zapadnu Evropu. Na kraju krajeva oni su postali odavno članice Evropske unije, 2004. godine. Znači, to je nešto što u stvari govori o tome da sankcije jesu trenutni problem. Ali za dobro organizovanu privredu, za efikasne privrednike, to dugoročno nikad ne može predstavljati problem. Jer nismo mi na tržištu Kosova bili od uvek. Na kraju krajeva država koja je nedavno, takozvana država nedavno nastala. Ali mi smo imali uvek trgovine sa Kosovom. I imali smo naravno oscilacije. Sad, ja mislim da je najveći problem od ove takse sa vodstvom, ili najveću štetu će imati građani na Kosovu. Oni će plaćati da li su Srbi, da li su Albanci. Evo, vidjeli smo reportažu. Albanci se snaći. Albanci će kupovati ipak, popunit će naše mjesto. Mariću, doći će tamo, jedva čekaju drugi. Nešto će roba biti skuplja, ali neće biti 100%. Neće biti duplirana cena, nego će biti 50%. A već je bio pokušaj Hrvatske, kad su bile one prve mere pre nekog godine, kad je tadašnja premijerka Hrvatske, Jadranka Kosor, došla sa specijalnim avionom sa hrvatskim privrednicima i ona je očekivala da će da slisti srpsku robu. Međutim, čim je situacija stabilizovana, ostalo je kao što je bilo. Šta je u stvari bio problem Hrvatske? Srbija je u tom trenutku imala kvalitetniju i jeftiniju robu. I kada vi kao građanin, potrošač, razmišljate, pa skoro da vam je svejedno iz koje zemlje ta roba dolazi. Jednostavno razmišljate o tome šta je za vas povoljnije i kvalitetnije. I to je bio razlog zašto su zapravo Albanci, odnosno stanovnici Kosova, kupovali srpsku robu, a nisu kupovali hrvatsku. To je i danas tako. U ekonomiji ipak važe neka druga pravila. Možete da imate političke probleme. Ovdje je samo problem što mi imamo, znači, jednu, kako bih rekao, fizičku blokadu. Ali ovo je mera političke represije. Pre svega i isključivo, znači, političke prirode. I potpuno jasno bilo i onima koji su donosili meru da će to onemogućiti prodaju srpske robe na Kosovu. To je potpuno jasno. I to je, mislim,
taj politički deo, te mere. A šta da radimo? Mi ipak živimo u jednom nepravednom svetu, nepravednom vremenu u kome Srbija već, rekao bih, 3 pune decenije se nalazi negde izvan svetskih prirodnih, ekonomskih i političkih tokova. Stalno smo mi u nekom problemu ili stalno smo mi vinovnici nekih problema. Svi drugi mogu da rade što hoće, a kad bi to, ne daj Bože, Srbija uradila prema nekoj drugoj državi, ja mislim da bi ceo ovaj zapadni svet skočio. Mi ne znamo ko je nama uveo sankcije. Nerealno očekivati da je to uveo ni Hašim Tači. Ovo je Haradinaj, ali uz podršku onih koji... Ne, bez Amerike niko ne sme da uvodi sankcije nikome. Tako je, pa nije, to je sasvim jasno, mislim da... Jel oni se u stvari pozivaju na taj član 18 CEFTA, mislim, potpuno je, u kom se navodi da članice CEFTA mogu preduzeti bilo koju akciju potrebnu kako bi zaštitile bezbedonosne interese ili sprovele međunarodne obaveze ili unutrašnje politike. Takođe, neka članica može da uvede tarife na određene proizvode ukoliko ih sama proizvodite, uvoz ugrožava tu proizvodnju. Znate kako su stvari sve ovdje? Kad ste imali onu CEFTA pre ove, znači zemlje koje su ušle pre nas u Europsku uniju, niko se nije mogao drznuti da zavede takvu meru, pošto je njima vrlo izvesno bilo da će postati članice Europske unije. I oni su prosto morali zbog te stvari da poštuju pravila CEFTA. Ovde, ja mislim, ni Albancija, ni Srbi ne misle da će skoro postati članice Europske unije. I oni mogu bukvalno kako hoće. Možete da radite šta god hoćete, jer ne postoji. Europska unija zaista postala jedna do te mere sterilna organizacija da ona ne može da uradi ništa. Oni mogu da ovi njihovi komesari i razni drugi, kako se zovu njihovi sekretari, ili već ne znam nešto kako, mogu da dođu, da dele packe, da daju svoje mišljenje, ali suštinski ne mogu promeniti. Gledao si posetu Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana Prištini, kad on traži od Haradinaja da se ukinu mere 100%, on kaže ne pada mi na pamet i na tome ostane. I jednu konferenciju što vam podrži Han, a drugu konferenciju drži Haradinaj i ovaj priča jednu priču, ovaj priča drugu priču. To čak ni u Srbiji u vreme Slobodana Miloševića nije moglo. Pa dobro, to govori o karakteru kosovske države. I u kom vremenu živimo? Jest. Oni imaju očigledno jednog jakog partnera, to su Sjedinjene Američke Države, ništa ne rade bez njihove saglasnosti. Na kraju krajeva rekli su našu spoljnu politiku vode Sjedinjene Američke Države, odnosno neki tamo činovnik, ne mnogo visoko pozicioniran, ali svejedno. I oni imaju strahovitu podršku i sve što rade, praktično rade uz tu podršku i mogu da rade što hoće. Ali evo Edi Rama je rekao, meni je bilo interesantno da povećanje carine 100% da u stvari ide nenormalno, ali da se dodaje da je situacija u kojoj se nalazimo potpuno nenormalna i da ovo ne bi bilo, da smo u nekoj normalnoj situaciji, to ne bi bilo. Ali još jedna nevjerojatna konstatacija da Srbija krši pravila CEFTA. Da. To onako bilo vrhunac. A predsjedavajući CEFTA sporazuma je sada Kosovo. Kosovo, tako je. Sa zvezdicom. Da, ali to samo znači u stvari da je CEFTA zapravo u najvećem delu izgubila svoj smisao. Ona je ipak zamišljena kao, onako figurativno rečeno, jedno malo preškolsko obdanište gde se neki... To je bilo jedno predsoblje za Evropsku uniju, pripreme. Pravilima funkcionisano u jednom velikom sistemu što jeste Evropska unija i tu su države trebale da se naviknu, da zajednički funkcionišu, da se naviknu, da primenjuju te zakone i pravila koje važe u Evropskoj uniji. Jer sad mi vidimo, to su ipak zemlje, dakle vi ovdje nijednu zemlju osim Crna Gora koja misli da će, ali po nekim drugim kriterijima postati članica Evropske unije, niko ne vidi da će postati članica Europske unije, ja mislim, za narednih 5 do 10 godina. Čak i Crna Gora koja je otvorila toliko poglavlja, ni sama više ne veruje da će neko biti pušten u Europsku uniju u ovoj situaciji. Pa možda bude zato što ona je ni manje zemlje, ni većeg značaja. Zamislite jednu malu zemlju koja je ušla u NATO pakt, ja mislim da to može da bude isti razlog zašto će primiti Europsku uniju. Pre svega se naravno misli na Rusiju i na njene interese, jer zna se da su Crnogorci bili vekovni prijatelji Rusa. I najvažnije da Rusi nema izlaz na to pomoć. Tako je, skloniti jedne i druge sa tog prostora, to je, ja mislim, u geopolitičkom smislu osnovni zadatak Sjedinjenih Američkih Država. Ne mislim da smo mi njima mnogo interesantni. Što se nas tiče, ostavili bi nas onako u balkanskoj zabiti poodavno, ali ključna stvar jeste Rusija i u novije vreme Kina. I zbog toga raste značaj ovog geopolitičkog prostora, zbog toga u stvari se dešava to što se dešava. Malo nenormalno da jedna tako velika zemlja zalaže neki svoj autoritet za jednu zemlju koja nije priznata od polovine sveta. Ali dešava se. Eto, to je razlog zašto je to tako. I da to bude prioritet te velike zemlje i u nekoj trgovini. Govori se da mi dijelimo sudbinu Rusije, a da Rusija u ovom času
sukoba oko Ukrajine neće moći aktivnije da utiče na događaje na Kosovu i da praktično smo mi ostavljeni Zapadu na milost i nemilost. Pa Rusija je, nažalost, prošla kroz jedno teško i uvođenje vreme. ovih mera 100% i ukrajinska kriza se poklapaju u istom času. Jer kao da neko veliki na toj velikoj šahovskoj tabli sveta igra sa nekoliko poteza, namerno. Tako je, ništa se ne dešava slučajno. Razlika između velikih i malih zemalja je upravo u tome što velike zemlje imaju, kako da kažemo, plan za sljedećih 50 godina. Nešto se tu promeni, situacija na terenu, kako da kažemo, Kina je tu mnogo pomrstva račune, ali mislim da je Srbija ušla u problem onog trenutka kad je ruski deo KFOR-a izašao sa teritorije Kosova. Oni su bili na Prištinskom aerodromu, pa su bili, čini mi se, i u severnom delu Kosova, gde su bili najvećim delom Srbiji. Ali tada su imali jednog slabog predsjednika, Borisa Jelcina. A govorilo se da oni nisu htjeli, nisu dobili ni jednu svoju zonu i praktično trebala Rusiji da budu pod komandom NATO pakta. Ja se bojim da tada Rusija je u svakom smislu bila u velikom problemu i ona jednostavno nije mogla da odgovori zadatku. Ja samo da podsjetim da je Rusija u avgustu mjesecu 1998. godine proglasila bankrot države. Boris Jelcin je, kako je to vreme bilo za Rusiju? Boris Jelcin je uzeo od Međunarodnog monetarnog fonda $300 miliona da prehrani Ruse. Sad zamislite kako to danas izgleda strašno, a to je bilo vreme njegove vladavine. I Rusija je u 1999. godinu, onaj događaj koji se nama desili, ušla potpuno nespremna. Otvoreni su tajni dokumenti, telefonski razgovori američkog predsjednika Billa Clintona i Borisa Jelcina, gdje je praktično prečutno Boris Jelcin daje saglasnost za bombardovanje Srbije, jer Amerika mu obećava $2,5 milijarde. Tako je. I tako da smo mi prodati. I da često smo kroz istoriju na taj način žrtvovani. To govori o nama, ali govori u stvari i o Rusiji. $2,5 milijarde. Da podsjetim, na primjer, da je Putin, kada je došao na vlast, do ekonomske krize napravio takozvani stabilizacioni fond od $590 milijardi evra. A sad zamislite cifru od 2,5 milijarde, gde ste vi u stvari žrtvovali. Ili onih 300 miliona da prehrani Rusiju. Tako je. A umeđu vremenu Rusija od najvećeg uvoznika pšenice postaje najveći izvoznik. I ne samo i mesa i voća. Dakle, još jedino junetinu nisu savladali, ali to se očekuje u narednom periodu. Inače i piletinu i svinjetinu, sve su. Oni više to ne uvoze. Tako je. Čak će i jabuke da prave. Oni imaju, ja sam to skoro čitao jednu studiju, oni su zemlja koja ima najdinamičniji razvoj voćarstva. Razumeli su oni da nema potrebe da uvoze sve iz sveta, za sad ne mogu da obezbede dovoljne količine, ali ja mislim da će vrlo brzo to jedno ogromno prostranstvo sa nevjerojatnim prirodnim uslovima. Samo je stvar u tome što je ipak Rusija prošla kroz jedno teško vreme. Ali Rusija po mnogo čemu podsjeća na Srbiju. Ona u stvari nema ili nije imala u novije vreme ni jedan put šansu, ozbiljnu šansu u međunarodnim odnosima. Oni su stalno na ivici noža, stalno pod pritiskom. Danas sam čuo vest, Mariću možda verovatno i ti, da je Amerika postavila ultimatum za one rakete kratkog dometa za 60 dana. Pa ja mislim da Rusiji teško ko može da preti danas, jer uvijek ima jedni i drugi nuklearno oružje. Ali ostaje onaj drugi problem u kome gde su bivše socijalističke zemlje izgubile trku sa Zapadom, a to je trka u naoružanju. To je potpuno oprobani recept. Sovjetski savez je propao između ostalog zbog toga što ima neefikasnu privredu, ali nije mogu jednostavno da izdrži trku u naoružanju. Ljudi su živjeli očajno loše, jer ako je Amerika odvajala 4, 5, 6% od njihovog BDP za naoružanje, Rusi to morali 10, 15, 20%. I to je onda velika razlika. Hvala vam, profesore, veliko na gostovanju.